si Karbiang Long TV9 News kena ara doana phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime time berta thantang nilimen mirdam thangchupi. Tangte berta thepi berta anton pen arju pangsene. Rongkut number 2 block Dipok Chanada Sakowi Bagana Tawia Jo Orlang Notum Pangnupidamayat. Monita tum kachilangon ni putala anpin ki klem nang ni choklem loti jobang phubang phit tum tami chulongpu. Sonsi Rongkut number hini block Dipok Chanada Sakowi Bagana Tawia Jo Orlang Notum Pangnupidamayat. Prangkia tum ka homridam ke Dipok Chanada Sosupo Sudev Das penanga chathandun ke patimi arnikang saman ke Korea rong thang thilang lapen Akoria Jo Orlang Notum si lapusana sai ki klem lapen lapusan si alang tum pen ning duglo lapen lapusan amunit jog le claim stami monep long check late sudak pen ing savek nang jipusi franke tum thengno nang pachini don news report Karbiang TV9 news কেনেকা হৈছে ঘটনাটো যোৱা ৰাতি ঘটনাটো আমি কালি কাম কৰিছিলে ইয়াত হাজিৰা মানুহ আছিলে আপোনাৰ 5 জন মান তেখেতে প্ৰায় কাম চাম কৰি গুচি গ'ল আৰু এইটো যিটো আলি দেখিছে আপোনাৰ এইটোতো প্ৰায় ৰাতি 7টা লগা মানুহ আপ ডাউন কৰে যিটোৱে এইটো কাৰণে আপোনাৰ 7টা বাজি তাত মানুহ খবৰ পাইছো গাছবোৰ ঠিকই আছিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই খবৰ পালো যে গাছ এনেকা মানে কাটি থৈ গৈছে আৰু তেতিয়া আৰু লোকক খবৰ খবৰ দিলো এইটোই আৰু ৰাতি কামটো কৰিছে কৰাটো কেইটামান গছ নষ্ট কৰি দিছে আপোনাৰ তামোল গছটো প্ৰায় 200 মান হ'ব 200 মান হ'ব ন তে ঘটনাটো ৰাতিয়ে হৈছিলে না ঘটনাটো ৰাতি হৈছে দিনতে দেখা পাইছে আপুনি দিনতে পাইছো আজি ৰাতিপুৱাই পালো বাগানটো আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিব নাম মোৰ নাম সুখদেৱ দাস মই ৰংকুট 2 নম্বৰ ব্লকৰ বাসিন্দা আৰু দেউতাৰ নাম দীপক চন্দ্ৰ দাস তে এতিয়ালৈকে সন্দেহ পাইছে নেকি আপোনালোকে মানে কোনে এইটো এনেকুৱা কামটো কৰি দিছে সন্দেহ ওচৰে পাছৰে আছে নহ'লে মইতো আৰু এতিয়া দেখা নাই যিটো কৰিব নোৱাৰো কিন্তু যিটো আছে আৰু অলপ তে আপোনাৰ ফিনিৰ পৰা কি ক'বলৈ বিচাৰে এইটো যোনে এনেকা কৰিছে এইটো কৰা শাস্তি দিব লাগে এইটো কাম কৰাটো উচিত নহয় এইটো কাম কৰা এইটো মানৱিক কাম নহয় এইটো যিও কৰিছে যদি ধৰা পৰিলে তাক কষ্ট শাস্তি দিব লাগে এইটোৱে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা আৰু বক্তব্য এইটোৱে আৰু Agustin Kramsa phan karde babu thak LYT pending duk chapaklan kedam tangar koni phaing kore sarkebar ni Nagaland border Lahori jana long APCL CNGO ASDC KC lapen WKC atumpen border kahumita mahud men ang tangpan kibang boro akhaya phan Agustin Kramsa phan amhang kicheng karde penareng hu paso thak piniar koni phai thong kebra si surini rank kora phor ankan LYT pen ningkang samsi pen lawang so alam ki ke phona ko theke Agustin Kramsa long le along tangpan kibang Tiken Brahma lapen Michael Borotum ekia long le kichrai je phan kabor I pujok Kramsa sang hu pen lam chitor ko bam hud men ke cheng kar da thaksi sudak pen kapendran ke du lason si lomajang youth team konchung bang hansi sang ho hin penengji athia Agustin Kramsa lang li nun sarhang arling lapen rong saran parta Karbiang long rong sar mai kara bidisar nasona bang phu aphan aring ahu ge phasu ke ili tuma khai lapen elang production si alang li chetheklang pusi alang li ninji pon nasi prabjin pen law and order material komsai khatam pen lapusan otlang no ang tangban kiwang bang phu bang phietum hat satami action mate akang sai pivek ninji lapen Karbiang long Thomas Council Land and Revenue sai kematum pen eviction mate tharle serak ninji pusi LYT konchun bang harsing hansi pen kyang padu pontu news report Karbiang long TV9 news Number jong youth team LYT pen ke man ke phapona lo aporte pen chitong the pa kangsi media mate ke aporte ma kilo paper piglo asli tu ke ma ke pha dasmen pet lage itum ga to eta thelong bollo ilitum tobe tumi nongbe along social media long
viral det a video putak nitum han prang ke mai chop papo lasi labang so a video viral det labang ke ilitu karbiang long la pente Nagaland na hoy along Karbi along ki jutsi pule pura menoda na horjan kramsa rong arong asar the mate rong asar agostin kramsa alang liphan inut kece ke beso mate alang litum ali kacirum acheke ngal dep dep da kadoi itum na thelong hulo lasila so banglong ke itum party alama manne itum Karbi inut itum senior citizen mate inut rong asar se itum phan ereng kapasto la pen alang li bangke rong asar jongjong pu chota kali Karbi angong rong asar mai mate kara pulong alang biji sarda lasila so na phanong si elang plot penong si areng hu kapasto plote ilitum kadokabe sangkur Karbi ra tuman ke ilitum kejokwan pul itum data je thengong le pin litum Karbi anglong along Karbi along le along lata kecheng si ke je thana ma ling sida me long le alam pen lo alang li phan Karde long popta dasar bang sorong le bang ke lake itum kadoi ta mangkunan ne lake alang li alake jungjung along le alang li komento ningkan peningkan potren kan ke prang sang ke khadona da tu bom la ka doya li sip itum theglong lo la penang li pota dollar long li hola dak bang si lut bane tum long le ka chirai tam bor i hoso ka bor i along dake ne long le ne pota do ajap pukat ka cepak klang damata along ajak ko ma we set la anang deng si dolono lasira bangso long ke nitum kadok eta pinrem puitlo la pente kadok kawe aboro phane tum pudam de padak Diken Bromo la pente Michael Boro alang tum bahani alang tum kido vekta illegal along leong selang tum kido hodak manja di CRF arlo selang tum kido la ang bong sitame akopu Karbi along le alang jungjung along le long talang tum kido bori phala tum bori pon bomla la bangso along nelong le pochi pudama talang aleng aku dang so nang lang lasi aprangsi lake kadoi ta manghunan ne party lam ta wanang ne lake tum Karbi aleng ke sar aleng giso lasi tum ka do wete tu phur pak pelong tum bra la Diken Bromo la pente Michael Boro alang tu fatu pinrem nai la pente arona teng panang pan net ingnang nai la arpu gido mate la law and order fitu stame elake dilai under dilai police station under serang tu purio na horjan pulote la sang tum ha tami tum lamhoi tame pilo la Diken Bromo la pente Michael Boro phan ke prapjin pen arona teng pen net ingnang nang ji la pente monon fit la puson mat tu akar bi phano Karbi anglong dang angno ko mat tu Karbi phano kece ke biaso tum la puson areng hu kapa phobang ke tum abeden nang ji lasi nang tum han tum sodak pen tum pinren pono la pen nitum ningduglo itum aleng saru muni phan la ponson areng aku kapaso bangke tum lumba yukti ma hin bang tum phan pinren lo Diken Bromo la pente Michael Boro phan itu pinren pono la pente itum theglong lo nona bangke komane a party abang phuse areng aku kisole pula bang solo itum pan comment ha ka do semne tum theglong lo mene ka che jong tot ka ching nek choi ka do itum theglong lo lapsi da suson ma abeden ni di komane a party amuni raleng solsi tame aprangsi ke Karbi lang mate ni lasi Karbi lang lasi areng isoi atheta longle phelang alam lasi longle phelang alam purote lake litu Karbon tomor sponsor tam tum re rokko lasi che thana ling ta longle phelang joini si ta maso alam ke huri chui du lo mate aso joini si alang li longa sartame alang areng so set nang toklo lasi arpu gido mate Karbon tomor sponsor under land and department atum se tame la di DCRF alang don tum gido de ma ke la ke praptim men tharli nangi putai tum kadiman pondo ponlo de aprangsi ke Diken Bromo la pente Michael Boro phana te pinren ponlo la pente roen order phan tum sodak pen ritum nepning kusi tum ahin pen jongpon la adun phua bangke Karbon Tomos Council land and revenue department pen tame la DCRF along le along forest land along koson selang tum asuri adon alang tum gidolong poblo di la sela mamson tame prapjin alang tum esi notice pc alang tum phan third ni eviction back ning kusi nitum ahin pen lumai yukti mahin pen tum phan chuning ponlo Tante pini abierta ke lang sikan ton pondong domi thang me kardong